تفسير سورة النور أنبنا وني آياتنا ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabiul awwal minye hijriya sankalo sabana bisuye watanne miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo tanna bisuye watani wornay ambe bako jikoroni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخر الآية. من فورا كيرو دودي كوفي كيرو منوني نمغو منكم مغو يجيني أكي من أني سير النانية أني يرى موسو نية أكوسو غالون دالا إنا بي نيوغون دانغا منكي سريا من بولا كيرو من بولا ولو فولن كوفي ala ko lawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu akonni alaka fasamantiya tunte auka ani alaka nema nu tunte auka ayi la harajitum ala tumbawu koro wala saqqa alaykum kashiru min umurikum akako chaman tumbe gelaya auka nelaka fasamantana laka hinate kiru munu fulenninye ala tumbawu degu kirun na ka koro ula aka ko chama la tumba geleya auka me ala hinna masade ala fasamantiya masade nin ko sugu nin kiru ni ala ye boda ke awye ula ku ka ko no yawye wa anna allaha tawwab wa ala yatubu min abade fana ay ala ibadihi alay tubu min amade aka jonka wa in kana zalika ba'da al-halfi wal aymani al-mukhallajati har no okera ika kalili kofe kalili minye kalli girimaye komi ante mena nyogondanga kalilu na chugumi alay tubu min amade mugoma ni mugom minye haro kalli sugu deke ini alache ni tubira konnanja tubu alabika tubu mina hakim alay kodum masade fima yashrahu wa ya'muru bihi alabi fihu fenke shariyaye nabi mugonya marani minye wa fima yanha anhu ani alabi mugobbali kabo minna alay kodum masade wala donc min kiri ni aya nana kiru munun temena kulu dafanye إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم
ni min fule ninye ayatan de ninye ayata kata ni yorola kata ayata ulunana amba aishatu mu'minu ba alaka je kabama nu ayata unana leka kibariya de la ninye nuye galon jugu mindila kada aka galon jugu mindila la munafiqu fe kada amba aishatuka o munafiqu Abdullah ibn Ubay ibn Salulu de o kuntige nin galon jugu mununye abla amba aishatuka ala yere kela yaramba aishatu ye ana kan nabi nyuma ye ala ka kishi na nema be cidenka fa anjala Allah ta'ala bara'ataha shiyanatan li irdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yamba aishatu kabariya jigi qur'ana kono ka ciden farkulo ko tanga kisai sani an kado ayan nunu faranfansiyala an ba aishatu yere be kisai lakalanye abe Bukhari ni Muslimu kono ciden ka furu musamba aishatu ako ko ciden tunkera kisini nema baka ko ni ciden ba fe kata tama yoro minna ko abe kala de tige aka muso ni nyogonche ni kala benna minna ciden ni ebeta tama yoro la ciden ta te komi mba fe kata ni yoro la ni muso de kadinyen kata ayi alebe kala de tige ni kala imbenna muso minna ani ebeta ni seyna qajwatu bani mustaliqi hijra sanduruna do ba fama qajwatu almarshiya o kele de do hijra sanduruna ciden ba fe kabo kata kele yoronya aye kala tige kala imbenna amba aishatu dema amba aishatu bora kafara ciden ka sallallahu alaihi wasallam kata kele yeroina o yasoro hijabu aya jigina a farkolo be suturalendo o yasoro amba aishatu alebe nyame minka nyame tantalamande do dilalembe nyame na arabu bafo ama hawdaji munu ni hari suraga wuye ni ube tama kungo konona la ube nyame uka on ba suguye abe nyame kilege ka iba kono komiso bafo hawdaji amba shi tuka nyame kilege ode dilalemba la mo mimbe akono itaye amba shi tumbode ode tumba ka nyame kilege la tumbe ode kono nubata ubani o kirige ni akatanta fitini mbede ta kada nyameka nube jigi yuromi nube ambashe tu jigi be kirige ni tanta mbede ta ka jigi utaye mogo dode tumbe o kama nuba fe ka wuli uba ambashe tu bedo aka nyame kirige kono tantani kono munu be nyame kirige kibarala ibani kirige inta kadaka nuba jigi fanu bani kirige nde jigi o ya soro amba aishatu alete farikolo sogo tigiye parce que ni qisa be ke wakati mi aye amba aishatu soro santane fula nyola fangata la wakati puata la o wakati utamuna kan farachiden ka tuma mi chiden ewuntilala akakele ina ushagara ko bena Madina tuma mi gerla Madina la ujigina euro dola sufela la kashiye ushira euro mi amba shitu ko ale ulila sufela la su labanna kata makateme kele bolo beka kata ka haju dola nyamanna tuma male ya ka haju nke nyamanna asagito ale ya bolo ke disilate o ya soro kono do dilalembe aya singa abalima muso de bola simaun ko do akanna ka yere masiri chide nyeta mayoro ina
ale ya ka haju nke nyamanna asagito aya boloke adisila ta ya soro kana kolo min bala ja o tigira o ta kanna o burna o kana kolo o b'a fɔ min jiji ajifar kana kolo do be o be dila ye mani de jifar ye dugu de abe ye mani kana kolo yi a bɔra o dugu de la ye mani o tigɛra an ba setu ko ale sagina ka don ɲaman kɔnɔ ko a bɛ ta o de ɲini o ɲini ya ale minɛ ye o ɲinini y'a minɛ ye وأقبل راحة الذين كانوا يراحلونني فاحتملوا حودج فرحلوها للبير تمامي ولي وقت سيرا ka an ba shi tutun yaman na mugu ma do ko de tara yaman na parce que divide do tuma mi ciden ko wolele kala ka wolele ke ko jama be ka wuli ukata ale mo wolele kan fana mi munun be an kan ba shi to an ba shi to kan nyame kirige kibariyala ulu nana ka kirige inta ka da nyame ka ulu nyana an ba shi to ba kono de ja ta kono وكان النساء جاك قفافا لم يشغلن أوقات مسوت كفجة ومنجري ولم يغشاهن اللهم ويسر الصغبوت مسون من بواتي إنما يأكلون القط من الطعام أيسر مسو بدون فتنة ددو وتدمون بدو ومسو وقتي وبدون فتنة ددو تدمون بدو فلم يستنكر لقوم قفة لحودز حين رفوه وحملوه مغمون فنا يتنتفني كريجتا أفجلي يلي أولو بلو أولو فنا مو جاتمنا parce que مغو دولي دباتا مغو كلنته ni مغو كلنته de ni fen fegerere bolo ibe jatemina ke mais ni mغو damado de na fegerere bolo e nyana fanga be nonun de ka donc o de yumina ka fo kirige in fegera mboro eska mo ba kono lu fana mo jatemina uya bila nyameka amba shitu yire ko kuntu jariyatan hadisata sinni ko ya sura leye bugo tigi fitini de ko ashima jamfa santani fulani kono fa basul jamalan wa sharu uye nyame wuli kele bolo intara utalen kofe ووجرت يقضي بعد ما استمر الجيش an ba shi tuko kele bolo in talin kofe ale tumba ka kaka na kulu min fana nyini nyaman na ale yayi fajitu manajilahum wa laysa biha da'i wala mujib ale nana kele bolo in ka yoro la usira yurumi wole li kelate jabili kelate o kunu nana betara an ba shi to wakati musumin do musu hakilima do amma fun ka kulo amma fun ka to nofe amma fun ka sagi amma kun ka ta nka kula ayin munke fatayammamtu manjili alladhi kuntu fihi ako ale dalen tumbe yoro mi de kele buren tumbe wakati mi atara o yoro nyini kati adai wajananitu anna alqawma sayafqidunani fayarji'una ilayya ako ale yere ya dankaniya ni mogo mwe ewa ube ale ko shege numa ale ye ube shage kanale nofe donc on a kana fo kombeta yamfe nunu kana shira do nyogon koro abado nu ye ewa shege ke uyado ale te doro ube shage kanale nofe odi ato tara shigi akayorola فبين أنا جالسة في منزلي قلبتني عيني فنمت ko kale sigilento akayoro inna anya fula yale kenye ko ale sinugora wa kana Safwan ibn Mu'attal Sulami summa jakiwani qad rasan min wara'i al-jaysh ayasru Safwan ibn Mu'attal ni nyekiren ka seba nyuma dode ja kele bolo injigira yoro mi ja ale fana tun shira kele bolo in kofe
hadisa sarhu baga caman b'a fo ko ale fana ka baara munye ni kɛlɛbolo sira yɔrɔ min ale bɛ to aw kɔfɛ ni bɛɛ taara ale bɛna laala ni mɔgɔ min ɲinɛna fɛn min na i kɔ ale b'a ta a b'aw sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la Safwan ibn Mu'attal ka baara tun ye nin de ale tun bɛ kɛlɛbolo in kɔfɛ tuma min bɛɛ taara ale nana o cogo la fa adilajan fa asbah inda manjili tuma min ale fana wulila su laban na ale fana wulila dugu bena je wagati min dɔrɔn fajirini wagati a bena an ba Aishatu ka siyɔrɔ la an ba Aishatu sira yɔrɔ min fara sawada insani naim Safwan ibn Mu'attal nale yɔrɔ la y'a sɔrɔ an ba Aishatu kɔni dara k'a ka hijabu biri a yɛrɛ la ka Safwan ibn Mu'attal to kɔfɛ a ye hadamaden fiima dɔ kɔni dale a ɲa b'a la fa'atani fa'arafani hina rani ako Safwan ibn Mu'attal an ba Aishatu ko Safwan ibn Mu'attal nana ale ma tuma min aya ale dale ɲɛ dɔrɔn mais a bɛ melekelen no ni hijabu ye dɛ ko aya ale dɔn wa kana qad arani qabla al-hijab parce sani hijabu ka jigi Safwan ibn Mu'attal ya ale ye sani hijabu ma jigi abado fastayqajitu bi isrizaihi hina arafani tumami Safwan ibn Mu'attal ya do ko min dalen fulen ni amba Aishatu de do ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aya yere sagi katana parce masiba bele bele bare fulen ni mu'minu ba ciden ka furumuso abe muso min fe katema beka o de dalen fule kungo korona na te ne kelen kana bila oka ninye masibai aye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko ayofo hina ana garahilatahu wastaghajitu bi istirjaihi hina rafani an ba Aishatu ko ale kununa ni Safwan ibn Mu'attal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mi ayo fode an ba Aishatu ko de bilala ale fana tilola ale kununa kabo sino wala bora yire kalama aiwa Safwan ibn Mu'attal ya kan nyame biri fa wati ala yadiha nyame birile Safwan ibn Mu'attal ya shendigi nyame shenka akiwa anyefe shenka ka kodi puro har akana tile an ba Aishatu makaye aya kan nyame biri ka kodi an ba Aishatu ma ka shendige nyame kini shenga puro akana wuli farakabtuha an ba Aishatu ko ale yele na nyamenka fa antalaqa yaqudu bi rahilata hatta tana lijesa aye shebo ko adabuye amma so kayele an ba Aishatu ko fe amma so ale kayele nyamenka kan ba Aishatu yela ko fe maso an ba Aishatu yele nyamenka Safwan ibn Mu'attal ye nyamen nunjuru mina katamanye an ba Aishatu ni nyame ba ko fe aye nyame nunjuru mina abe nyame nye kasamani an ba Aishatu ye unana o yasoro tile ganfe dire ciren ni jamakulu jigina yoro dola ko be tile fana mino yoro la don Safwan ibn Mu'attal ala fule kana abake nyame sama ni an ba Aishatu ye fa halaka mani halaka min sani ako yoro de la mogo halakila munu halakila nka kola Abdullah ibn Ubay munafiqun nun ya yele abanna Safwan ibn Mu'attal ani ciden ka furmuso tora kofe amu kelen na toyewa nunun kono ya bede kesa munu halakila nka kola ulu halakila wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul ningalon jugubai anunjuru tumbe mogo min bolo galo nyire famba atumbe mogo min bolo kacari o ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ciden farkolo cinyali doro bali mo de ya tun nin cinya ka gele nin dina ka gele de nimbe an ba shi tun nogoliteo munafiqun yen ninke puru ka ciden de nogo kala maloya
ka kadda walla gosabolo فقدمنا المدينة فاستقيتم هنا قدمنا الشهر ونالي مدينة أمباشي تكون نالي مدينة كو ألي بنانا كالو كله ألي بنانا ni koyi ambashi tutinda foi kalamala yaro ko chaman be munu ka duru ko be mogo min yire kun ka ite bo kalama unale madina ambashi tu banana kalo kele abe banala والناس يفيدون في قول أهل الإفك ولا أشهر بشيء من ذلك أقوم مغو باكي كتغبي نينغالو نجوغو إنو باكي كافوكا كباريان چري نالتي فوي كلامالا كالو كلي أتي فوي كلامالا أقوم نيني علي شكا كوني نيني علي شكا كبانالا ko ciden tun kera kisini nema baka ni ale bana lendo bana munun temena ka koro ni ale bana nendo ciden be hinna ale la chogomi ka bere chogomi ka dwa ka chogomi ko nim bana inna ciden moke ni ciden nana ale madura bana ne abafu kaifa taykum abe chogodi abe teme sino ka koro na ale banana ciden benare abe shigale kerefe abe hinnala abe kuma chaman fo men nim bana ina moke ko min kono ya le shikanna ka le sobi nim bana ina ciden de la ka hinna min kale la ka bana tola ama ke ale la nim bana ina abena dura ba fo abe chogoda be teme fajalika alladhi yaribuni wala asharu bi sharri aku okoni de ne shika me masobi ko jugo fanala حتى خرجت بعد ما نهقت أقول من نكبنا الله في ردوني وخرجت معي مستهي قبل مناشه وهو متبرجنا أياسر مدينة رابو كاللادا وياسر مني كبينوية وتي أمو دلا سوكونو نيسوي وسود دمي دوناتي مغو كلين كلي بيولي Madina kene frele do tumbe dugu kofe bebeta oyoro de la katika haju ke kasadi ni su dibi donna o yasoro manyege undila sokono arabu furo kungu kono arabu furo tumbe chogomi no te nyege ndigo la kaso kono ni su donna su kora dro bebeti ka haju la nyamanna kana Madina tumbo de la wakati kene do tumbe Madina yuro majigilende ro dingama yuro de ro ni ewa dibi donate mogo kelen kere beta o yoro de la ni donaye I jigina yoro in kono mogo tiye ibe sigi ibe ke haju ke kabo ako tuma me ale bana alaka bana no yara ko ale bora ko abeta o nyama o haju tiga ke yoro de la o bana ko ta yoro de la ko mustahibba o fana bora ale no fa ni mustahibba de tara nyogon fe ayasuru lute boni sufela ni sufelate o yasoro nyegente so kono uka ko tumbe komi arabu folo uka ko chugo wa kunna nata'aja bil kunufi an nataghaja fi buyutina awati kanyegendila uka so kono ko otumbe uludego utunta fe koke obe uludego fa antalghitu ana wa ummu mustahi ko ale tara o yoro de lo bana ko ta yoro de la ani mustahiba وهي بنت أبي رحيم ابن عبد المنتلب ابن عبد المناف وأمها ابنة شغر ابن آمر قالت أبي بكر الصديق مستهبا من فلنية أبو بكر الصديق بانينشيني ديدو مستهي أبو بكر الصديق بانينشيني ديدو وابنها مستهب بن أساسة ابن عباد ابن عبد المنتلب الدين دي توي كم مستهي buni asasata aleni mustahib bade tara bana kutayrola faqbaltu ana wa ibnati abi urahim mustahi qibala baytihina faraqna misanina akutu mami aleni mustahib batara nyamaina katuka hajunke kusagito kanuka sokono fa asaratu mustahi fi mirtiha mustahi minye aka ewa hijabu milekira ashena kirintola tumba fe kabbi faghalat at-tayisa mustahu ako mustahi halakira yaro muso fule
nu ye kibariya do me ima iye nu ba fe ka kibariya info uba boni kodo de mustahi bakrin tone aka hijabu in kono akon mustahi halakira mustahi ibn asasata akwa halakira ayofo fakultu laha aishatu kwamba aishatu ko mustahi bama bisa ma qulti eye kuma min kunni ye kuma jugu fode tusabbina rajulan shahida badra ede chede nani min ye badri kelenke idde mustahi sebanyuma min ye badri kelenke ebe chede nani min ye badri kelenke faqalati mustahib bayire ko an aishatu ma hannata akwai muso muso alam tasmai ma khala ma me yo mustahib bake kam min foyi kay mo me dewo bayire de nin fo an aishatu te kunta an aishatu ko o ma ja khala ako mustahib mun fonne qalat mustahib bako qalat an aishatu ko faghbaratani bi qawli ahli al-ifk ako mustahib bade borasa galon jugumi ni atigere ka danela ale de bora na ye ka befonye fa ajdaditum maradan ila maradi bana min tumbe na do faralaga do faradin ka banaka falamma arjaitu ila bayti daghala ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama thumma qala kayfa taykum tumama ale nana kadwa ka sokono shiden nana ale makafoli bilaka akwabe togodi fa qultu lahu an bai shi tukale ko ciden ma atajanu li an ati abawayya akoy yala ibe jendi ma bamba fe kata mbange baga fulafe qala tambai shi tuko wa ana hina yiji uridu an atayaqana al-khabara min qibalihima akotuma me ye jenyi ni ciden fe kwa beta ka bange baga fulafe ciden ka nyamari adda makata akwa kallan ne munye kibariya minni alayya ma ba fe ka to dankane da yin wulufu na fulafe abe fakata kibariya yin dankane ya yini abange baga fana fulafe kire sallallahu alaihi wasallam fa jana li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa jitu abawaya ako ciden ye jendi ako bashi tala ibe shi ka tai ka bange baga fulafe ibe shi ka to ufeke bashi tala ciden ye jenda ma tuna mbashi tunana bangi ba fulama fana bama faqultu li ummi aku alayku abama ya ummatahu ma yatahaddasu an-nasu bihi akumba mu ba ke kamun fure kwale na ali abama ya banyi ninka akumba mu ba kamun fo faqalati ambashi tuko aku ale bako ayi bunayatu hawwini alayki akunde ndem muso ko no ya ireka فوالله لقل ما كانت امرأة قط ودية عند رجل يحبها ولها درائر إلا أكثرن عليها أكون دي كون غيرك والله إن كلني علي موسو كدغو موسو مني أي موسو نيوما دي إيكاني إيكي كاني نيبي تشيفي إيكي فانا بيفي نيبي تشي بولو تشي من بيفي فويكا سنة موسو بكما تامان دي فويكا دي kono ya ireka muso koni de ni kanyi de ebe chefe che mimbife sina muso fana bi bolon kuma chama mbe fuye de kono ya ireka qalat amba shetu ko fa qultu subhanallah ko alayko senabi alay aw gadi haddasa an-nasu biha ko alayko yala hada mu yennin fode ja parce que tant que bayire ya do ko yin fora ale ya do sisa ja ko imbe sobe da la fora de ako subhanallah ja mo yen fode fa bakaytu tilka laylatan hatta asbahatu ako ale yo sube de ke kasila fo kata duguje la yurhaw li damu ale kan yaji taske kajo nyaji take kajo yerede wala aktahilu bin nawmi shino take kado ale nya kono yerede ale ba sinyana sinyogo yere de te do ale nya kono summa asbahtu abuki o ko fi dugu jera ale ba ke kashi qalat fa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan ibn abi talib dugu jele ci de ni ali ibn abi talib wala
wa usamata buna jayidi anu usamata buna jayidi o ye ciden kanu baga dende usamata yere fana ciden kanu baga ali ye ciden ka bali masuye ciden yen nunu fula wala hina astala basal wahayu tumami wahaw fana mena majigi yado nin ko sugu fana kera ala ka ko dilaleno ala bolo ala ye wahaw yere tige do wakati fana kalo kele wahaw mana nin koy kalo kele ala ye wahaw tige wahaw te jigi tumami wahaw mena wahaw te jigi cide sallallahu alaihi wasallam ayi ali ibn abi talib wala ani usama tabunjeji wa yastashiruhuma fi firaqi ahlihi na be e wawlu fana ka hakilina nyini yala ne kanka aishatu biladewa uben kanka munke ayi nin ce fulawle qalat yambashitu ko fa amma usama ibn jaydi fa asara la rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa billadhi ya'lamu min nafsihi lahum min al-wudd min usama ibn jaydi ambashitu ko usama ibn jaydi koni ale kuma ale ye koriya ke abe ciden ka furmuso aishatu ka bariya mindo ani ale ka kanu min be kata ciden na ka furmuso ma usama ta bunje da yawira fa hala usama ya rasulullah usama ko wala ka cide hum ahluka wala na'lamu illa ghaira ikam furmuso nunu ika demba yawde do ante foy do uyene herate usama ta yin info wa amma ali ibn abi talib amma ali ibn abi talib fa qala ya rasulullah akwala ka cide lam yubayyiq allah alayka wan nisa'u siwaha kashiru ako cide alama koroliki ka koy muso fana ka chaminte ashitu ye mana har ni ashitu bila muso kacha alama korolika ne ali ibn abi talib fana man ninke ne ashitu ka jugo yana ka kono yede ciden ka binanke dende ali ibn abi talib ciden ye kuma min fo ciden ka hinna fana ye ale fana mina ayen ninde fo ciden ka hinna koso me ama fo ne ashitu jugo yede shebo ka kuma wujura de kaddi shebo ma ama fo ni an bashiru ka hashida ye ko ciden ka bila ma fo na ka jugo ye ne abali masuru de ciden ya haklina nyini ciden ka hinna ya mina akwala makoroliki kade muso kacha minte ashitu ye wa in tashalil jariyatan tusaddiquka al-khabara mi amba ishetuka yereka do muso horole mimba bolo minye barira tuye niyo ko ni nyinin ka ko ciye minye obo fiye qala tamba ishetuko fa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam barirata cidenye barirata fana wale fa qala ciden ko ayi barirata hal ara'ati min shay'in biki min aishata akwai yala yi fenye aishata ka kola min bila shikawa wa qalat lahu bariratu ko cire ma wallazi basaka bil haqqi akun kalnanin masai masammin yi cini cinye ni araitu minha amran qattu aqmisuhu alaiha akun ne madalika ko shiye an ba aishatu ma ninne be shaka na kashino waye aksaru min annaha nebe mindo aishatu la doro jariyatun bogo tigini fitini de do hadisatu sinni akashi wa shiu majjanfa demiseni de do tanamu ani ajini ahliha fatati dazina fatakuluhu nebe aishatu kadde fo mindo werni doronde demisen fitini de do harinna abe akadumuni dilala na ba kan nyo mugu minke ka dila shinogo bese ka mina be shinogo nyembu kunna doka ba deni bese kana kanyo mugu indukata ate bwa kalama nete defo shi dola ninte akogore nto dola de faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yawmihi fa ista'zara min abdullah ibn ubay ibn salul ado cide mulila ka jo misiri kono abdullah ibn ubay ibn salul ye komin kala abake ka ujuraira abdullah ibn salul qalat ambashitu ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ciden tara misir la jamabe musallira ciden jora minbarika ako ya ma'ashira almuslimina ako silama jama man ya'zuruni min rajulin qad balagani ajahu fi ahli ako mo juman be se kanilla wasachela kemi
ni aka tora sere man ka demba ya kono fa wallahi ma alimuta la ahli illa ghayra wallahi kallan ala nete fuy don ka demba ya ka ni herate wala gari jakaru rajula ma alimutu alaihi illa ghayra uye cedo fana fo ko nin ka demba ya tuhumake nto fuy do o ce fanaye ni herate safwan ibn mu'attal وما كان يدخل على أهل إلا ماي وشي مدلي كدون نيكا دمبايا كبرا ناتي نيري نوفي مدلي كشكالا أمدلي كدون نيكا دمبايا كبرا ناني نيرتي فقام سعد بن معاذ الأنصاري سعد بن معاذ وللا كجو مدينة كديرو فقال أنا أعتذرك منه يا رسول الله أقول تشيدي النبي لا وساما على كتشيدي إن كان من الأوس ضربنا ونقه بس كسار بن معاذ قبل من بين مدينة كل أوس ونيما ديا عليه وقبل كنت دويا ديا عليه أو أكو تشيدي شيء نابي أنك قبل دلا من كيلا نابي أنك قبل دلا نا دونا أمبا كنتي كبولا أمبا فقط وإن كان من غواننا الخجرجي ما ياسر تشيم بي أنك بلمن نونون دكا قبلا الخجرجي وكا قبلا فلري تنبي مدينة نا ياسر تشيم يونو كان مغودي أمرتنا ففالنا بأمرك يبانيا مريا نيانيا مريا كونك من كالامبا كالا قال تنباشتكو من كيلي فقام سعد بن عبيدة وهو سيد الخجرجي تومي سعد بن مواجه نيفو علي العوسي كان يمي سعد بن عبيدة ولي كجو خجرجي كو كان يمرو وكان رجل صالحا سنين نكوين كاكي أدفن يتشي نمده مغ نمده ولكن حملته لحميته من لا فصلي ياسرو بل ما قلب لا فصلي فنمني ده abe hada madem bila kuma do foli la iman ka min fo abe hada madem bila kodo kele iman ka te la fasali kabila la fasali kartata mugo ma bila baray be ereri la ni nyam mugo nyuma de ne kabila la fasali yata fa qala li sa'd ibn mu'az ako sa'd ibn mu'ajma ka jabata la amrullah ako ye galon fo nkal nani alay masamin tesa la taqtuluhu nabi anka kabila de layte saka fa ولا تقدر على قتله إتافق يتسير بس كساد بن مواجه كون نابي ولوكا قبل لو بافقا من نابي قدرين كوكا قبل لا تشيدم بلونيا مره ني أكو كم من كالا وباكالا سادو إيوا ابن مبيرا دمنا يرا مغو نمدو دي مي قبل لا فسلياتا أكو يقالون تيجي ني أنكا قبل مغدو إتافق يتسير فقا فنا ولو كان من أهلتك أو هارنا يا سوريكا مغو يرد إتافق يرد iya kuma da funni ne har na ya soro kan mugo da ya kai ta fagaire jan ko iba foko da wani ci da yemin ya marya ko aka iko kan kan mugo lai boke har na be e ire kan mugo lai ta fagaire ma habatan an yuqtula ita fi kafaga faqama usayd ibn hudayr wa huwa ibn ammi sa'd ibn mu'az law fasalima wuli sawa nin kele tuma mi sa'd ibn ubeda yen nin ke ka sa'd ibn mu'az jabi وسير بن هدير فنا وللا سار بن مواجه فنا فانينشيني دين يالي فنا فقال لسعد بن عبادة وسير بن هدير فنا قل سعد بن عبادة ما كجبت لا أمر الله أقول يقالين تجي نكلني على مسمين تسا لا نقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين ناباك مغولا أمبا فغا نابي أونك مغولا أمبا فغا أي منافقين دي إباكي كمنافقين ديفا وسير بن هدير فنا ينين فساد بن عبيدة تما فتساور لحيان الأوس والخجرج أوا جماعة فلين يقول لا نقول كما مسيري كنو الأوس والخجرج حتى هم أن يقتتلوا فوق همنا نايك كلين يقول فراك ولين يقول شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم منبري سيرين بمنبري كان فلم يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفرهم حتى سكتوا ciden ba wula ba fo ayin min bila aya dade aya ke doni ayin man kan ke doni abake kayu anyino fe man kan ka dabila fu be yu mako wasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumami jama be ya dade ku mako ciden fana ya amako kisini nema baka qalati wa bakaitu yawmi zalika an bai shi tuko ko dombe fana
ko ale yo dombe ke kashe tukuni la yarhamu li damu ko ale nyaji take ka joyere de wala aktahilu bin nawmi atishinu wabawaya ya junnani anna al bukaa faliqu kabidi mbange baga fula koni nyana mene ni ye kashe obenne dusukun nci bange baga fula yere nyana kashi benne ka dusukun ci yere qalat fa bainama huma jalisani ako fenni nyogon chale ka bange baga fula sigile indi ale aishatu fe wa ana abuki mbake ka kashi mbange baga fula sigile mbin kunna mbake kashi in astajanati alayya imratu min al ansar kinto lado madinan kaw kam musodo nana ka jenyini ne fe konka do sokono ba fa janitullah aishatu ko le jendi musoma ko akado fa jalasati muso indo na ka sigi amba aishatu kerefe tebu ke mai ashigira bake ka kashe ka faranka fa baina nahanu ala zalika kantola ije dagala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama summa jalasa kantola ciden nana adonnan ka ye salamu bila sigira qalati amba shetu ko wala mu yajlisi indi muddo khila ma khila akudde pikko inda minana cide maddele ka dole ka kashiga kerefe fodo wa gari labisa shaharan la yuha ilayhi fi shani shay'in cide ni kalo kelende ke wahaw sitena manne ka kibariyala qala tamba shetu ko fatasahada rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa aye sheru kuma fulafo tasahada kurim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasawu kuma be kutuba min kala tumam ya sigira yoke summa qala ko fi ako amma badu ako nininte mena ya aishatu ako aishatu fa innahu qad balagani anki kaja wa kaja kibariya sheri ma ko yenninke fa in kunti bari'atu fa sayaburi ikallahu na ya suri bari lendo ala bini bariya wa in kunti alamati bi jambi na ya suru e junubu doke fana fastaghfirullah ala ya fadli wa tubu ilayhi ikatubi ka ta'lama fa innal abuda jonfulede ija atarafa bi jambihi ni yere joray ka junubula wa taba itubira taba Allah alayhi ala be tubu kiyede ko cide nana shigale krefe kanifo قال تنباشتكو فلما خدا رسول صلى الله عليه وسلم قالته قلص الدم حتى ما أحس منه قطرة أكو تشيدن كان نكما فوق أبا كشيتوا أكو نياجي يرد تيغرابيو كشي يرد فنا داني وقتي دو نيكو بونينا كبونيا كشي يرد تسو أكو نياجي يرد تيغنا هاري توني كله نياجي توني كله تالي نيانا بيرد تيغرابيو tanke nini mfana do fara koka fa qultu li abi ajibun anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko fama akonfa ciden jabinye ciden yin kuma min fo ako ale ko fama abubakar ma ciden jabinye fa qala wallahi ma adri ma aqulu li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ale fa ko wallahi ne ta don be min fo ciden abubakar ko wallahi ne ta don be min fo ciden فقلت لأمي أم باشتك عليكم أباما أزيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمبا شيرين جابيني فقالت أم باشتك باكو والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول والله نتادو بمين فوشيدين قالت أم باشتك فقلت وأنا جارية حديثة السن أوه أقول ني بغتيني فتني ده نسيوم مجانفا لا أقرأ كثيرا من القرآن قرآن فنا كيرو تامنتون كنا والله من قلنني علي لقد عرفتم أنكم قد سمعتم بهذا الحديث والله قلنني علي نيا دو كما من فلنين كو أو يامي حتى استخر في أنفسكم وصدقتم به أو ينن كما يمي فو أصبترا أنو كنو آيات يتجيا فنا فلين قلت لكم إني بريئة نيني يا فاوية كوكوي ماكي والله يعلم أني بريئة ألا بعدو فنكم ماكي لا تصدقونني ماتي دانا نيني كم باري لمبي كوي ما ألا بعدو مباري لمبا ما فنا أتي دانا ولنا أترفت بأمري
nin jora kola fana wallahu ya'lamu anni minhu bari'atu tusaddiqunani ninne yin yere bara ma komma ke fana ala bado ma ninne yin jola fana ka fo hunya ke ala bado komma ke fana de mi abe danna fa wallahi min kalani alai ma ajidu li wa lakum masala nitin misaliya sidon ni aula kama qala abu yusufa fuk ewa yusufa fa aye min fo aka dewnye fa sabaru jamilun wallahu almusta'an wala ma tasifuna ne koni sabali nyuman doro ala de ne deme bagay abaki ka kuma fo ala de ne deme bagay ala kuma tene boloni nintele qala tambashitu ko summa tahawwalitu tuma min yin kuma fo nyinyelema fa altajaitu ala firashi ndaran kadilanka nyinyelema kabo jamama ndaran kadilanka qala tambashitu ko wa ana wallahi a'lamu hina iz anni bari'atu ako wallahi ne bado wakati be dan kadilanka wakati mi mbado wallahi ko ne bari lendo ko nanne makoke ngodo wa anna allah ta'ala mubarri bi bara'ati mbado fana ko ala bina ne bariya ninka bariya liye mbado ala bina okay walakin me wallahi ma kuntu adunnu an yanzila fi sani wa hayyusla akun kun ya do ala bina bariya min ne ma jigi ko wahu bina jigi ne ka kibariya la mugo go min kala fo kata Allah gara wala sani kana ahqaru fi nafsi min an yatakallama Allah fi amri yutla ne koni yere ka ko tuntun ka dogombolo ko alaka qur'ana jigi alaka aya jigi ne ka kibare la min be kala nka ko ka tun ka dogon yere bolo miru tuntola ko qur'ana ko bena jigi qur'ana bena jigi ne ka kibare fo ko bena kala ntum ma miri wala parce que ko ndo lembe nyere la oyen ntum bado kuna ala bena mbari la komi sogo ala bina sogo do ira tire na kane bariya me ka fo qur'ana de bina jigne ke barela ntum mo miri walakin kuntu arju ntum ba jigi an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nawmi uriya yabra'uni allah biha ntum be ajigi ko ala bina sogo do ira tire na sogola kim bariya mbe bariya ni minye me ka fo qur'ana de bina jigi min be kala kane bariya hakli tuntola قال تنباشتكم فوالله ما أرام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه كتشيد مولي أكشف يرولد ولا خرج من أهل البيت مغمغ فنبي سكن مغشما بو أحد مغشما بو حتى أنجل الله تعالى لنبيه فعلي وهو جيغا كان نبي مكة فأخذه ما كان يأخذه من البرهاي عند الوهي تشيد نوهو بناما woshi min ba mina be woshi min ke wahaw jigna ka bebe so kono mo ma bedo cide nyire ma wuli no la de wahaw jigna ka ba ke ka woshi hatta innahu la yatahaddaru minhum mislu jumu'an min al-iraq fo woshi jimbe tonni tonnaka de abe tonni tonnaka komi kono kishe woshi jimbe tonni ka bwala wa huwa fi yawmi shati min shaghil al-qawl alladhi unjila alayhi utumbe don min fana do fana don min do nene don do fana a don nene fana tumbala ka nene grimande tumbala me tanki min bake ka jigi ciren ka griya bolo a wosirade o ya so be nene grimande da fana ciren wosirade nene wakati do tumami griya min tumbe ciren ka o boraka qala tambashitu ko fasurrani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhaku ciren keran ni sonja na cidena abake kayele fakana awwalu kalimati takallama biha ciden kuma nani kuma folo minye tumami wahawun geleyay mboraka anni sonjara ayelela akuma nani kuma folo minye anqal ciden ko abushir ya aishatu amma allah azza wa jalla faqari bara'aki akwa aishatu inni sonja alay bariya qalati فقالت لأمي قومي إليه أمباشي تكون نكيلي علي باكو علي ما أولي كتاكيدما فقلت والله لا أقوم إليه أمباشي تكون عليكو باما والله نتولي كتاكيدما
wala ahmadu illa Allah azza wa jalla nete mo shitanuni alate wa huwa alladhi anjala bara'ati ala de ne ka bariyali jigi wa anjala Allah ala ya aya jigi innal ladina ja'u bil ufki usbatu minkum al asru li ayatu kulluha ayatayn be falamma anjala law haja fi bara'ati qala Abu Bakar radiyallahu anhu tuma minni aya fana jiginan ka bariyali la awa Abu Bakar sidiki fana ko wa kana yunfi wala mustahibun asasata li qarabati minhu wa faqrihi ayasur Abu Bakar sidiki alede be mustahibun asasata nafaqati parce que banin cini dende do aka balima surya in kama ana ka fantanya kama Abu Bakar de jolen tunyana kan nafaqati nin kele Abu Bakar ko wallahi la unfiqu alayhi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisha akum mustahikelen kofe Aisha to ka komin fulene ne e yere ki dado ala kafo nete nafaqati ki ka bara nyatige tumbe minke ya banna nete fenki yetuni e kan nin kuma fu Aisha to fa anjala Allah ta'ala ala ya aya jigi wala ya tal ulul fadl minkum aw alako fasammanti dunke kanakali aula wa sa'ati ani yuroli be mo mununye anyuta ulul qurba ko auta kabal masrusu ako Abubakar fana ma e kan fana kanakali ko ite na fakatike mustafika de yala auta fa alaka ya fauma wa Abubakar ko wallahi ne ba fa alaka ya fima awa asagira ako mustahima musagira kate kan na fakatima fo katinsa asagira kata akan na fakatima wallahi la anzuha minhu abada akul sagira kata mistahu kan na fakatima ntenna fakatim bo sala tuni abada qalat aisha ko wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashalu jainaba bint jahsh jawjan nabi sallallahu alaihi wasallam an amri ko ciden tunkera abe jainaba bint jahsh aba anyininka ne ka tibariyala jainaba bint jahsh ciden ka furmuso de an ba shi to ka sinna muso de wa qala ciden ba fu ya jainab ma ja alimtum aw arati ebe mundo aisha to ka tibariyala iye munye aisha to ka tibariyala فقالت جيناب بافو يا رسول الله ألك تشيري أهمي سموي وبصري نبي نتلو تنغا نبي نيو تنغا والله ما ألمتو إلا غيره نتفويدو عائشة كقول نهيرة تدى قالت عائشة كو وهي التي كانت تسميني من أجواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أقول نم إيوا مسلم فنتم بين يغون دانا تشيدن كمسولا fasamancewu ne fiun na ciden ka kola alede do jainabu fa sama Allahu ta'ala bil warai me ala ya tangani yere koloshe sino aishatu yere ni mo min tumbe nyugonda ciden be ne fe kateme ka ciden be ne fe kateme ka uben ka firndo ke ciden bin kanu kateme ka togome ko aleni mo min tumbo ke nyugonna ciden ka furmusola way jainabu de men nin koina na ka yere koloshi sababu ala ya tanga وتفقت أختها حمنة بنت جهش تهارب لها فهلكت في من هلك من أبل ما مسو من حمنة بنت جهش وكرا دي ألي دي كرا نابي كليك ألي دي بلالا جينابو نولا سينا مسو يلا نابي كليك جينابو يا هلكرا كوينا ألي يشيندو كوينا جينابو كلا فصلي كما كسرو جينابو يرما أيردو كومينا ne abalma muso yi halakira koina ni jenabu defale abalma muso yi defale donc supporteria ni de mewa ndin kam mo defa kake cinya kare na make cinya kay be kun ko do soro donc balmo kisay ka surnya buhari muslimu kono parce que nyaala bala koriya be kay ko wakati usera kisay ka surnya e o yeninde mi kisa min fuleni ni ala idris wure irana na kontina tola munafaqi kuntigi yera la min abdullah ibn ubay mu'minu damaro yera la minye Hassan ibn Sabit ani Mustah ibn Asasata ani Hamnata bint Jahashi ulu yerala koyina botumami Aishatu ka barili nana busanya bishegi bora nunu mu'minu munu yerala bisanya bishegi bora ulula haddul qajafi bora ulula me minye Abdullah ibn Ubay ibn Salulu haddul qajafi ma bo alela ko munna pasige haddu teseka leseneya haddu tisika lesena ale tabe ta ke jahannaba dembe dugumare haddu tisika yesena kele fulana doni ko munna haddu ma bola parce que munafaqi fule
ni ale be ko cari ata fo da tamancira te ko nyire kise fo da ale ba ke ka munumunu de aw munu ni muminu ye ni ate munumunu do aw de be ko fo da tamancila muminu yera la wulu de tumbe ko fo da tamancila ko ninke rai sito ninke mais abdallah ibn be tunta fo da tamancila ale be koriyale de ke nunun ko ni tora ko fe che kelen ni muso to kelen ka to ko fe ale ba fo nin to de la yo ato muminu te munumunu do wulu be do ala ka apachi fo o de yato busanya bora wulula abdullah ibn be tunta dafa la kanye ayire fo parce que munafiqin ale ka ko cari hari munafiqun munun be silamaw cela ko la jedro wulut bat ka ko munu de ka munu ka dade tike e min te munu do de ni e donna la doro de be tola donc ke ko ra o chogo de la wonin qisa adamina ninde aka hadisa ninde minna na bukhari muslim kono mais balma ante hadisa yorola mais fayda sino fayda chaman de ben qisala mais hadisa yorote ambe tawsir yorode la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik